Ini uma igreja coptic. Devemos sirari depois da sejarah Jesus ni inang namang o hira ser mais Egito vela. Sira, eu expliquei também me quando a igreja coptic. Igreja né, igreja primeiro husi Egito ne manai, husi ma cristão ser nebe mais ne. Imbilare katak ia igreja ne, ia ring hamutuk ida parte o ainda ne ia lima, ia parte o ainda ne, ia rua, parte sorin lima los ne, ia lima hamutuk sanulu resin rua. Ne representa discípulo sanulu resin rua. Nebe ma igreja ne halorin ne. No ia ida ne fatina. No ni okos ne ia ring sanulu. No ida ne simboliza ba ukumfuan sanulu. Jadi igreja ida ne uluk hari ia ninia fondasi ne ia maromok ni ukumfuan. Ya, de cira escola uluk depois da escola de sanulu resolve tempo ia abad keempat ne ida ne sira hari igreja ne ia Egipto ne. No sira baseia ba mos ba maromok ni ukumfuan. No itare foto ser ne bema kia hene ida ne depois abad kehira tema ia igreja katolik Roma katolik no hira ser mai tamata fala igreja ne ida ne ma foi hamenta foto ser ne bema ka ore mi hare da ne ya komitare ulu igreja ne Moris baseia ba maromak ini ukufuan. Dia how to conta então ba imi quando ba igreja né liu verso o de prova e Mateus capítulo 2 verso 13 henedias né vai hira ema matene klehan sira saiona tebes naini anju mosu baze ia mehi ida no dehan hambrikba no lori labar kikne no nini ina no halai ba Egito ela ia ba to hafo hatene fali lia famba o tamba Herodes se buka labar kikne ori ohonia nuneze hambrik no lori labar kik no honinia inang iha tempo kalang no sira ba Egito sira hela ia ba to Herodes mate tia ona ida ne acontece hori cumpri buat nebe nai hatete nanis ona liusi profeta nebe dehan husi Egito makau bolu hauni oang mane. Jadi maluk sira tare igreja ne igreja primeiro igreja cristão ia rai Egito. No oin mi harena katak be matang ne fate uluk ne be mak Jesus ni ina ni aman lodi mahela i fate ne o gua ida ne boy hatu do baimi ida ne mak fate ne be mak sira hela ba ya agora mak halo igreja jadi be mata ne hakerek be mata ne be mak ya familia sagrada ne hemona jadi be mata ne pernah Jesus non inang ni amang pernah kurbe ne hemona o fori Jesus o tem ida ne husi be mata ne jadi igreja ne hari depois ia abad keempat depois Kristus ne tempo na ba abe uluk ne fati fuik ia gua ida ohin how to run me cry no be mata ne ya jadi igreja ne hari wahir eskolante sirhari mos baseia ba Biblia itare oin haturu katak ring sanulu resin rua representa eskolante na sanulu resin rua no ia parte idane fate mimbarnya wahira idane nini o kosmos ia ring sanulu representa o kumfuan sanulu kumfuan be mamaroma krasi aker koni lima fuan ori entrega ba Moisés ia fo Sinai ya furak tebes tatuane ta se hare skar tu mane ia gua
idanemak sira biang katak uluk Jesus ni inang amang dor ni mai ba subari Egyptu sirmai fatin ne ya dia fatin uluk sira toba ba ne ia abad keempat makai mahal falisai fatin sa furat ne pakai uluk ne kan sa simplistic de idanay maka igreja da primeiro ia Egipto ni man. Depois de Jesus no tempo, depois de Escolantes no tempo. Ya, jadi idanay sa gua, bulok sila tawa pa. Pagyan sa side si Israel may Fatin ne ako sa igreja, mami ulog ne, fatin foi gida, fatin ne makiha gua ida. Ya. No ne ia be matang ida. Ne be magulog. José o Maria, Lord Jesus. Sa bebê halai mai super Egipto. Ya. Fatin ne agora ia abad keempat ne mahalo tia sa igreja. No ne te belare kare Bíblia Sagrada sira usi testemunha tua no fong debe mak kleorona la redane idune mak be matang debe uluk pernah sering pernah wahir zeluri Maria Jesus mai Egipto fatin ne mak be matang idune ne mak se pernah hemu ya fatin ne Jadi fatin ne uluk fatin sila via igreja. Depois sabat keempat ne makai hari igreja.